Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ulun tuan pamandum penonton YouTube Jammu Samlako. Jino ulun tuan baca Lom Sabo Pantun Aceh dengan judul Bersatu. Kru semangat rahmat mutabu dari Tuhanku kena udonya. Bedah saudara rata penjuru tanya bersatu dusun ngon kuta. Anak tulo berha atuh bak tampu, anak le musuh atuh bak ara. Syariat Islam baik padam lampu, bedah pemaju le tanya dumna. Tengah cat urau beragawa musuh, urang tu mabu pade tau rimba. Menyo agama hana ta bantu, tapreh Tuhanku gujuk lombala. Anu tiong diciong bak kulu, ticem sapu atuh bak jempa. Lam nanggro aman rakan ngon tengku, Islam pemaju baik sampai malah. Subuh rame kedai lung putu, di pantol labu rame kajula. Lama umara punca bersatu, rakyat diiku sedot dumrata. Lam gle lam tamot sinyak pot paku, urang sundau lampuh krung raya. No arakan lun pantun si getu, pantun bersatu maju agama. Eno kemantang dalam kesempatannya, mudah-mudahan na manfaat ke getanya Bamandum. Akhir haba, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.